Дабыр рус гемасы yo'qotildi. Ukraina harbiy dengiz quvvatlarining matbuot xizmatida bildirganlariga ko'ra, Ukraina harbiylari Qora dengiz flotining Vasiliy Bek bukserini hujum etdi. Tor uçak va raketa komplekslarining donatilgan gema Zmiyini adasına ishg'olchilar ve harbiy yedeklarini taşıgan vaqt Garpun adlı raketaning hujum etildi. Pivden operativ komandalig'ining ma'lumotiga ko'ra, Vasiliy Bek gemasi suvda yaldagan ateşga çevirildi. Ekipajning %70'i zarar ko'rdi. Digerlarning taqdiri belli değil. Bir qaç rus gemisi zarar ko'rgan silah ve sağ qolgan ishg'olchilarni qidira. Vasiliy Bek bukseri Qora dengiz flotining terkibine 5 yil evvel kirdi. Gema donatilgan Tor uçak va raketa kompleksining fiyati $25 milyon yetishi. Отож, буксир Василій Бех, бах. Ну що, тримаємо стрій разом до перемоги. Слава Україні! Віримо в ЗСУ, віримо військово-морським силам нашої держави. Демілітаризація орків продовжується. Слава нації! Смерть ворогам! Ruslar Izumden, Slavyansk şehri yönelişinde olgan Bogorodichne koyunu zapt etmege tırışa. Ukrayna ordusu düşman hücumunu urup kaytardı. Bunu baş tapta bildirdiler. İşgalciler Severodonetsk şehri ve civarını toxtamadan yok etti. Olarında çeşit türlü artilleriya sistemalarını kullana. Ustinivka kasabasını ise havadan hücum etti. Ukrayna ordusu düşmanga güçlü karşılık göstergenine bakmadan raşistler çeşit vastalarının Severodonetsk şehri zapt etmege intiла. Орки втомлюються. Ті, хто приходять, втомлюються. Але щось вони якось поки що не закінчуються. Як ті таргани лізуть з усіх щілин. В Северодонецьку йдуть бої. Місто не захоплено, як кажуть русня. Ну, в Лисичанську, всі знаємо, дуже потужні обстріли. На жаль, дуже часто є багато загиблих. İşgalcilerinin 10 kere ziyade silahı olsa da ular şehrini hücum etmek için koşma artilleriya bölüklerini celp etti. Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Кочубіївка. Наші воїни відповіли влучним вогнем і ворог відійшов. Ukrayna şehirlerine hücum etmege yardım eteydiler. Ukrayna silahlı kuvvetleri pozitsiyaları yanında dolaşıp, esir düşken Rus harbiylari tutulgan yerler hakkında malumat toplaydilar. Ukrayna Təhlükəsizlik Xizmeti Qırımdan işgalciler yolbaşçısı Aksionov'dan meslihatçısı emirlerini becergen casuslarını tuttu. Ukrayna Təhlükəsizlik Xizmetinde bildirgenlerine göre Dnipropetrovsk ve Vinnytsa vilayetleri, Kyiv, Kharkiv, Odessa ve Zaporizhye şehirlerinde operatsiya keçirilgeni vaqt 19 Rus agenti tutuldu. Bundan gayrı casuslar Ukrayna cenubining işgal etilgen territoriyalarında gizlengen istilacılarga qarşılık göstergen hareket iştirakçıları hakkında malumat toplaydı. Ruslarning yardımcıları 15 yılga ya da ebediyen hapsga tashlanabili. Ворожою групою керував агент ФСБ, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передавав представникам російських спецслужб, серед яких радник так званого голови Криму Аксьонова. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти численним ракетно-бомбовим ударам по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам українців. Встановлено, що агентурна мережа була сформована 2 кадровими співробітниками ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Himaye tarafından şahatlarını korkutup sıkıştıralar. Buna meclis reisinin birinci muavini Nariman Celal'ının omur arkadaşı bildirdi. İşgalciler Nariman Celal'ını Asan ve Aziz Akhtimovlarla beraber Sanki Dersin gaz borusunda diversiya yapılmasında qabatlay. Leviza Celalova aytkanına göre şimdi işgalciler mahkemesinde Himaye tarafından şahatlarını soruğa çektirdiler. İnsanlar korkmazdan mahkeme oturuşuna gelip Nariman Celal ve ağa kardeş Akhtimovlarının kimligini müsbet tasvirledi. Ни один свидетель, как из стороны защиты, так и обвинения, не высказался о том, что Нариман имел некие радикальные либо негативные взгляды или отношения в адрес кого-то или чего-то. И его вся деятельность была открытой, достаточно публичной, которую все знали. И вот
И получается, тот мотив, да, который следствие приписывает ему, он просто вот невозможен в этом плане. Выражает огромную благодарность всем тем, кто приходит под здание суда, всем тем свидетелям защиты, которые приходят давать показания, потому что в нынешнее время это помимо своего отношения дружеского, человеческого, это еще надо иметь смелость сюда прийти, потому что, вот еще раз, возможно, повторюсь, вчера один из свидетелей защиты сказал, что в адрес поступает угроза от неизвестных лиц, чтобы люди не приходили, не давали свои показания в сторону защиты. Чакканлар, ишгалчылар ве коллаборантлар тарафындан тақып етілув ве мүмкін олғаны қадар тез ишгалден азат етілуге умут. Ишгал етілген Херсонға аят аққанда ТР телеканалына ерлі сакен тариф етті. Оның адына телекеслік себеплерден білдіріп оламаймыз. Еркек айтқанына көре Херсонда бұтын хаберлеріні ишгалчылерге етіштірген чоқ инсан пейда олғаны үшін ерлі сакенлер бір-біріне инанмай. Сейчас не доверяют все и всем. Много стукачей. Вместо сельпо сейчас открыли магазин какой-то российский. Специальные люди ходят в этом магазине, прославляют, что сосиски дешевле, чем при Украине, или еще что-то. Постоянно ходят. Я специально заходил туда 2 раза, я видел одну и ту же самую пару, которая ходит целый день и прославляет продукты. То есть они ходят там как агитаторы. Некоторые подкровенничали в кафе или где-то на улице. Через некоторое время этого человека вывезли, он вернулся через сутки, у него лицо как будто по нему каток ходил. Херсонда илячыларынан қытлығы бар, азық малларынан фияты пек юксектір. Ишгалде яшамақтан безген Херсон сакенлері Украин малларыны тапмаға арзу еті. Фақат ишгалчылер гуманитар ярдымыны ташыған бұйық юк машиналарыны блоклай кечірмей. Олар Қырымдан кечіп рус малларыны теслим еті. Сказать, что они дорогие, это ничего не сказать. Продукты очень дорогие. Фрукты, овощи, конечно, дешевле сейчас стали дешевле. Почему вывоза нет, вот только в Херсоне их продают. Стали дешевле. Остальное все 3-4 раза дороже, чем оно есть на самом деле. И в то же самое время все они завозные. Люди именно хотят купить украинские продукты. Но их нет. Все продукты завозятся с Крыма. Процентов 60-70 продуктов завозится с Крыма. Субеддешіміз айтқанына көре руслар Херсон сакенлері күтлеви тарызда ишгалге қаршылық көстергені үшін шашты. Рашистлері наразыжыларыны тынчландырмаға тырышы, ама сакенлер Украин маршына яңғыратмаға девам еті. Чешіт шеярларнен плакатлар тарқатып, граффитилер япалар. Ишгалне наразы олмағанларына қырсызлап азапларға оғраталар. Оның үшін ерлі сакенлер мұқайтлы олмаға тырышы, ама ишгалжелеріні қабыл еткенлер де бар. Возле пункта, который выдает паспорта на Ушакова, там запись где-то человек на 300. Это примерно так. Раньше стояло там 2-3 человека, 5. Сейчас где-то запись человек на 300 стоит. Есть некоторые кадры, но у них выражение лица на уровне интеллекта апельсинового ящика. Сакенлер бірі-біріне қол тұтмаға тырыша. Украин ордусы яқынлашқаны сакенлеріні пек қуандыра. Из уста в уста передают новости и делятся. Говорит, да я читал. Все равно рассказывают друг другу. Сейчас ты через каждых 5-7 метров, где только маленький ресторанчик, маленькая кафушечка или что-то. Люди дома просто роутеры ставят, ты проходишь мимо, Wi-Fi хапает. Да, он обрезанный, да, он крымский. Но через VPN можно ловить, можно какие-то новости получать. Субеддешіміз қайд еткеніне көре ишгалжілер Херсонны советлер заманына қайтара, сакенлер ісе жанны құртарып, Украин ордусы келмесіні беклей.
Ишгал етілген Қырымны арби елненде қайтармақ мүмкін. Бұны бұтын Украин телемарафонынан яйында Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжесі Тамила Ташева білдірді. Оның айтқанына көре Русия Украинаға истеля етмезден евел ярмаданы садеже дипломатик елнен қайтармаға планлаштырдылар. Февральнан 24-ден сон есе усуллар деңішті. Тамила Ташева емин, шымды Украина селялы құветлеріне умыт бағламақ керек. Питання використання різних асиметричних заходів, в тому числі елементів військових, вони не виключалися у стратегії деокупації, реінтеграції. Власне, дійсно ми завжди говоримо, що питання Криму після 24 лютого, в тому числі і підходи до повернення території, теж змінились. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку завжди ми зараз розраховуємо в першу чергу на наші Збройні Сили України. І, звісно, що для повернення території, як, власне, пан Резніков сказав, і як говорить президент України і ряд інших наших представників держави, будемо використовувати абсолютно всі методи, які на даний момент, тобто на момент X, назвемо його так, будуть нам потрібні для повернення цієї території. Украинаға Авропа бірлігі азасы намзетінің статусыны бермек. Бұны Авропа комиссиясы ресми оларақ Авропа шурасына тепсі етті. Биянатта уммен алғанда Украинада демократия, ұқық үстінлігі, инсан ақлары, милли азғынлықларының қорчаланмасы ве урмет етілмесіні кефалет еткен институтларда ихтисарлы олғанны білдірділер. Бұнен берабер, весиқада қайдетілгенне көре Украина микроихтисади ве малеви сағаларда диктатқа лайық ихтисарны костеріп, кележекте мойым ихтисади ислатларына кечірмеге азырдыр. We all know that Ukrainians are ready to die. Українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією. Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і, по-друге, надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ. This is, of course, on the understanding that the country will carry out a number of further important reforms. Украинанын аризасы июннен 23 ве 24-нде өткөрүлөжөк Авропа шурасынын отурушунда бакылажак. Авропа комиссиясыны Украинаға Авропа бирлиги азасы намзетинин статусыны бермеге тепси эткен биянатта Авропа бирлигине кырыш боюнча музакирелер башламаздан эвел Украина бежермек керек болгон вазифелеринин планын берди. Бу махкеме ислаты кечирилмеси, кабарчылык куреш юрсетилмеси. Шу жумледен кабарчылыкка каршы Украина милли бюро мудирі ве қабаржылыққа қаршы мақсус прокуратураның ел басшысының сайланып тайынленмесі. Бұнен берабер Украина күтлеви хабер васталырақ, қанда қанунны Авропа нөменесіне ұқынлаштырмалы. Июльнан бірінден башлап Украинада Русия гражданлары үшін виза режимі көрсетілежек. Украина Назирлер Шурасы Девлетіміз ве Русия Федерациясының үкіметлері арасында визасыз кірішақ қанда аңлашманы тоқтатты. Бұл тешебісіне Назирлер Шурасына Украина президенті Володимир Зеленський мураджат етті. У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України.